karanyara apun kela visa apply pune karbat nane yan sohame merkala repeatele azam to taba kama dende nan karanya connection man dola min apply Canada be America be UK de visa nazanta ka decline be ka bergetele di bi chan kama yunu be yumayi ni merkala apply because latin shani yarwama Bazaha visa process dinyela zayense Canada be America be zan dalir shel zo zan dinaya be decline a visa process ni mirka lam param be ka kwana shin marma lan yela na kadama maybe o ke ko lalla nan appeal zanta ni mana kanyan twasa na kadama ni man ma kwana shin marma lar ko kwenziya ngum mamma na jengo wo jiben shadin ya appeal about process and visa ka injele unwuta walgan sabin shalaka nyanya tamala nimvoso ngum ponche selmen tanga kata bor gbana ka gbana ma karanyela won chama wo chama tan interview ka ba reject or be ka decline be ka to negative kan wannan da appeal da bilar ko kana anci nimvoso ngum be Ghana kanyam bor visa na ago ka process ben shaka zakanta nan Canada be America be Australia ka decline be ka rejecta ka connection man malan yel na kadama na yom lare be wolen lam nan appeal zanta ka ma naba unzo abe nyele omi bakoto nyele danan bongo zon yan ka hagel zanta bolgan sam dambie appeal number from visa Ghana connection man yen we na appeal zanta na niveau so won bi selmen tanga den tuno na appeal shele bolgan sama as usual and you born Mr. President on social media yan so hame ay kana YouTube zo video na ma joma abe TikTok zo be Facebook zo anna man zamba ntan so hada nan zamba kem YouTube nto watch video na wama I watch video na ma I nyela more understanding wuma video na ma za ntan nara na borna ato wum dal ma zo kan ban da za wala dinyen cheka nyamma ai wum la kamel boashel da pune anto bohama ne yel shele zang pam polo diye to ka zang bohama anin ne ni shele ka bohama ne mel de sham kan yelle mini karbansam mbanyela ngom bohara ne bohar batumda dozo as usual share and like and follow more and subscribe tipcham de puno zon enye welgan sam shedem biara pune anye a visa process I can apply visa dozo kat yer dagbang tebe nang da research te me be readera te be lenera den ka connection man direct ma wo for ka te chanta apply any visa any kind of visa den san ka boala de zama to asele a connection man ma process den san ko nang na tara by what? By tour, by organization. Dan san ko nan da tara. Da tuni yin mamman mi. Dan para nyen la nirwama. We nan ale ai chanta nan a research. Walgan sam dem derngila bopon zang la kadama ba bara ba na amal a bank statement da tum na amal lariya kaza da tum na amal ngo da tum na taba dalir shel dan nan ma za da pombiya ba page ma pun ka ba so ale. So you already know everything before you come. Anyebo, be me yen denier, be reject and be decline ma kata reason. So nkane kabeto, kama kaba rejecta, apply visa, kaba rejecta kaba ta daler, delanir nakane. Be yela me daler shaden ta kaba rejectale. Lele nya hadin yela as international student. Karanyela azala azgana un submit kabita bar sa'an zanta ben ta la dalir shadan tahale kabatale ama kele yela ya na amal chance ngulun ma bo gohro na kadama akutulan apply antolan apply anya ba yalla sham be anto chang appeal ngoma
ka nirba pam zana ban state le mazan wo babma po ka nirba pam zana ko na shema kan ya non to na appeal ka din na nyasam ka gbare bonna nan appeal wait until other 1 year be 2 years alan na appeal on correct a mistake ma belna rejeta ami ta country shell and nan ka decline ma lan ta country shell kama anan la Canada ka ta na UK be na America be Australia be zaha decline shell don ko kanango ma dan gande cha la tan san ma zaha so sune do zo kona she ma ne rejeta be decline ka waya no ye na la appeal ka ko to balama batala rezen ma ama lushel pour anato na appeal kala appeal woma don wa don ko jila dole nyele di nyala apun kele silmin tan nan tan nage ka silmin ton woma ka chante ditsim tim woma an kana ta jin woma baba mi anyen yelba ye to ashel woma so nyan kamna anti yel aye to adalir shelden talka ayan kana nyampun kamna ma o anma azanga visa zan chana bumbo banka zan chana adola kom so chana wo bayro ka zan chana wo apun chana do so yelemba den talka ayama chana bangma na ku to yeba ne gana migi ka dagma migi ka kumbiane bumo aku to yel don yeto ashere lola ka mimi ba wala dalle shadin yan tahalaka kulan to labaya be kam ku to kul sayanga la dalle nan wata pon to aso yeto da purin yala pa man pa gwanda taba domun do bortaba bumbon ma kama zelse don ko digana zelse fure kay nangle na la yila tamane la dalirmo bawmi ayen yelbe yeto ashe do zo ayen mel a translator ka ba ayele nyen yel ayeto ama dalilan ta ka yigana ayella halantin nage dan to ka zan chan ba mamma na bo ayeto ama pune an yer yeto ashe ma za ben recorder la ba ka sabre de shele halantin nage bi chan te ve ayeto ama zo an yelbe yeto ashe ma zo ka ba tam kan la zo ni mane bantu decline be kap ta negative be ber jedia akisma to dungunguna amal la right apon bi la tangbar mane nyin palam bolla gbana de nyin ke kanu to change a life kanu to botuma untum am ti a new life do zo nyin palam fighter la gbana do zo ngun bi gana ka ba decline yo ngun den mana nya wona fighter mo no chang kanyen den wonya nyam pom bi la ni mana a fighter na nya gbana do zo nywa bi decline be ta negative nyin no to boswale bo a lawyer ka lawyer wo ma mi zane enchi ayeto ama fu na vera no nye yeto a shel wayen zam table ayeto ama nke ka ta gbana do zo ngun lawyer ma ko en dole la ayeto almala hal lawyer ma mi ami zan to ngoma ba wor na be en tame shaba biane yum peta yum pishi yum pia halna no zongo ka yeto ashel wanda yelo ma halka loya nan kyar puna halna no zonte yeryana ko banya ka beto because o daler mo ma no na zan yeto ashel ma da kaya shelme biana ando zan yeto amazan zan taba karnya angel ma loy ma kunya yeto ashel zan table karnya asarga mara kunya yungo ko zan zan paro zo ka beto gbana dozo dangungu na hallo ya to taba ta gbana kalen la loya dozo boka zo kan yan kalan poro ma nyen nan la appeal ma karanya nyam bwala gbana anyebo dozo nyen won bia gana karanya la maybe a kyang la na to bo a visa for your travel kapte decline be kapte ta bet rejeta ben rejeta ma an so rame da roshi yom en yel na halan gur mu kira anada ambassador be embassy be country shanata an apply akula apply ya blain tala the same thing ya blain decline be blain tala rejected ma ya demi za haywale ai che kare parantaba banta blacklist anyebo daler de metahar le pam nyala mabil wo pergal daba mi me braba nan da research connection mani yel no yen nan la ban shazan zanta you have to ask the patient bang man na kan what kind of process ko nan da tarama
nirba pam da bielme banta reason shel dan talaka berjetama dinyala maybe a bank statement wama mbal luvien yalanga ben yalame a bank statement wa minuto lan luvien yalanga karanyala yuna na ban sha yeplo ka yina halka laraka tana kunya nyen larna ko parmango be ka zan larna son jille anyebo dozo baniyan decline ya baby ben tal bu ko en tal daller ka daller ngoma ka man lehla ka man karan le dozo ngulongo ma majirgo kela ka zan za an zan nan da polo zan can ayango ban shanga berme hal ay ko to karam ka ko to ridi nyang pa ma man ka le nyeso kan munyan songa de nyan ko do to ridi be ko no to karam an ka gar ban sha zan na tara anto bobo hashele zanta google ka google be youtube kare yehle zanta anyebo dozo otien yela madjelo pregle bianme ay chan natan a visa process kabi declare be kabi rejecta nyemma mama me ka roshan nan le mparantaba aba maga ma dozo de tlancha ka passport woma reject ni chang passport buizo katin shelbian kare to kumele big opportunity ka because of ampunyela reject no ngoma zo la nirma gba yin chama te vera daler den ta ka bamba na mara ponna barabata halna zongo kachi lo shel po bien bo boharle amengo ya amin jine ya amin chan dan na maza hade ba hada ho fune dozo majirgo ngulo ma ya kunyela din ye jo kamane kan guna nan ta zan san pa kat dita da fane kat banda I wish be in wish and kadama and ka yizaha the zahambi what is happening lola kam vela but travel and see the better than yela ben shao dozo never and ever give up never and ever give up keep on pushing push hard merkate jana kadama nyen yuma ngame nyen yuma na pasha mwama nyen yetama never and ever young generation wama te dipola wama nyama yenen tuni push harder anti ya neta mabzelo ta pargle bierme ta merba da lantense libya ka bon wala bombino semoli bebe ka nyaba age of 15 16 20 hal 15 years ka umpo zor dole o future ka pompo me nyine nyen future nyen young guy nyen young boy nyen young lady a future what are you using it for nyen zan dole aya wabago aya lem